clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule February ni somni le panni sang ni somni le pathum ania Putin an US ne nuclear ral thuam ti tlem na tura inrem na an siam ati top thua puanga nimina Russia President Vladimir Putin le US President Joe Biden ti chuan Ukraine in do na kum khat champa February ni somni le palia lowam tura khovel siata thupuan chua an nei ve do na ni President Biden hian ni kuma alo soi to na mun Poland ram kho pui Warsaw Royal Khasila US le asangoi zone pui ram shroi tu tele mi pui ma thu asoi thungang President Putin chuan Moscow kho puya State of the Nation machonin Russian Parliament House pania dan siam tu tele official tamtak ma thu cha asoyani President Putin a thu soi langsar zual te chu heng te hiani Russia President Vladimir Putin chuan nimin chun khan anram ro rel tu tele sarkar thu nei tu te ma darkar ni aya rei thu asoya Russia le Ukraine in dona chan ber chu US le asangoi zone puiram ten khovela voglal len an tumwang ani ber ati atu soi pakhat chuan khovela bara khaina sa hle mai nuclear ral thuam chungchanga US le Russia in rem na thuthlung om chun the New START Nuclear Arms Reduction Treaty chu Russia chuan aban san lai lok ri don ani ati ani February ni somni khan US President Joe Biden chuan Ukraine ram kho pui Kiev atlo thuta Ukrainian President Zelensky athlamuana Putin an Ukraine anu thuri zuam ngot hi chu ati sual chiawani Ukraine ram zalen na hi kan humhim tlat don ani ati US Secretary of State Antony Blinken chuan Ukraine ram ven himna tan ral thuam chi sang sang dollar million zali som ngaman hu an pek tur thua puang hal bokani hebaka hian Ukraine ram chunga energy infrastructure tuyal thei siam le che khol current siam chuale siam chu avela manturin dollar million som pek atiam bokani US President Joe Biden hi aruk thiang berin Ukraine khopui atloa Poland ram atangin darkar som rela an chuanga atroyom tu chanchin bumi pani te mobile phone po darkar som chung an kol sak nge nge ani President Joe Biden hi Poland ram khopui Warsaw acham meka Royal Khasila athusoi tur ngai thak tumi pui tam tak an tlim hur mai ani atu soi tur tlang pui chu democracy ram mi pui than sarkar ro real na le autocracy mi pakhat thuringota ro real na ram indo na chungchang ani do na ni hei mai ba ka President Putin athu cha tlang pui a chuan Ukraine indo na chu US le nei to ram te wanga thlenga puin US le West ram te chu Russia ti chet vek tu ma puin Ukraine ro real tu te chu na ji thuthlung buan tu te ain Eastern Ukraine chaklam Donetsk region chung Luhansk le Donetsk Republica Russian trong mang tu te noi chimi tum tu an ni chung chu an hai der lui tata Russia ram rin haya nuclear ral thuam tele chemical ral thuam da na siam le chek tu ma pu ani Putin chuan West ram te shrek na le shem na wangin Russian har sana na men lo atoka ma se an be siang ero in Russia economy a khoi chelo ti te soin Russia chuan tun lai ral thuam thajok cher turin industry le mason na nasajok kalpui zel kan tumani ati ani Putin chuan April sang ni som kuma US President Barack Obama le Russia President Dmitry Medvedev ten nuclear ral thuam siam bel le man mai tura chek bel ti tlem na inrem nan hungber New START an lo siam to chu anti top ti soin Russia chuan atulangin ral thuam tha le changkang a cher chho turin ma alang ati ani hetianga Putin athu soi wangin US le Russia te chuan nuclear ral thuam dang siam chu akonga in tlan siak na le inel na an nei le don ni in alangani New START arms control in rem na choltir chu US senior official te chuan thil na mai lo tak Julian takani ti soin thil om dan en fein he thil hi engma in ati danglam lo tur thilani ti NBC News an thrilani kumsang ni som ni le pakhat khan he New START in rem na thutlung hi kumnga dangatan po sayania he in rem na thutlung ang chuan US le Russia chuan nuclear warheads an nei te chu sangkha zanga somnga bak intercontinental ballistic missile submarine twin hnoi longa tanga ka chu athei ballistic missile Zasari long range missile le heavy bombers thlona manga man mai thei tura buasa diam khapna ni February ni li sang ni som ni le paruk thleng po sei anrem ti kha ania tuna ero ti to panita ni
Fox News chuan US le Russia hian alo bera nuclear warhead singkha le sang thuman neya chu khobela nuclear bomb umza za som ko ain atam zok ni in Arms Control Association chuan an soyani atiani Soviet Union chu kumsang khazakwa som ko le pakhataram som pali jata alo ke chiat nu khan UN chu an nuclear ral thuam ti tle marota kumsang khazakwa som ri le panga chovela khan khowela nuclear bomb sing sari vel an siam chuak manani Putin chu an new start in rem na thuthlung chu kanla chu asan 5 vek lova mase tun din huna chuan kan ti top lailo kani ati hetiang ani chuan Russia chuan nuclear bomb en chin na anei theitura ngai ani Ukraine an run tir khan Russian military te chu nuclear bomb mang theitura in buat sai turin President Putin hian alo hriat tir to thina Ukraine thlop tu ways ram te chu kati fiamin kati der lo cheu ti in nuclear manga beya alo bauto ani kha he in rem nang chuan American le Russian nuclear expert 10 kumtin in nuclear warheads an bun le chop chua strategic nuclear site som pariat te chu anen dik thinang ti ani Anthony Blinken US Secretary of State chuan Russian new start in rem na thuthlung an ti top chu poyati thule mo phur na shelo tia demina soi selani Blinken hian Greece ram atlo meka Ukraine run na wangin US le Russia chu thule hlain na satakin anin pat tonin ha aya ha ti in anin thung rul na sa thei le ani President Putin athu soilai hi Russia ram Puma TV channel ati chuwa vekania Putin chuan Ukrainian mi puite kan dolova Wais ram te chuan Ukraine tol chung boina chu khovel pum boina chantiran tum ti in mani maya Munich Security Summit apo soiho chiama US le NATO ram shoi tu te apuani he Munich Security Summit hi khovel ram shoi tu ten khovela rem na le muan na om theina tura soiho na an nei thin na ni kumina aero abuat sai tu ten Russia ram chau hi an som ve du lawani he Munich Security Summit a hian Anthony Blinken chuan Chinese senior diplomat le Central Communist Party ho tu Wang Yi chu Ukraine do na Russia tran puilo turin ashilani Wang Yi le Chinese Foreign Minister ten tuna Moscow an tlo meka Wang Yi te chian dun chuan Russia Security Council Chief Nikolai Patrushev komin China ramin Hong Kong Xinjiang Uyghurs Muslim le Taiwan angai dante Ukraine amhu dante an soipui ni in RIA Novosti chuan azia kani West ram te chuan China le Russia chu thuk zo ka tho ho na nei tura nga in samin phiar zom zela an puani President Putin chuan arami puite chu an zawain hun local turatan mo phurna lian tak an nei vek zia rilin West ram te nen in potaka thil soina azon thule West ram shoi tu tele Ukraine shoi tu te chuan an mi puite chu mi shen be mitangang main an mangtata Donbass region chu boruang monom tak noya Russia chuan chin feldan kong kanzonga mase West ram ten in remna kong zon chu thil dik lo le dot chimom taka an chantira indona chu West ram te ti chuale bulchan ani eti in US le NATO chuan anti-missile system khol te chu an ram rin haya ron chop na ya puin khovela US pai mun pui chu aom thli athlu ani indona ti top turin tharum kan mang mai chawani ati ani Putin chuan Ukraine ramin ral thuam chok lu antuma chumi ma in special military operation kan nei ati February ni somni le pali sang ni somni le pani zana Ukraine a Russian sipai noi tel chu special military operation ti turin tir lu an nia chung te chuan kan mi pui te le kan culture ven him chu antumani ati indona le inrun na ti tong kam mang du ngai lo ani Putin chuan West ram mi pui mi hring mak ta doi tam tak te chu thlarau tlak chian na in anwai to chumi ti chiang tu chu Anglican Church me chuan pathian ni na chuan thlak dang lamani ati Anglican ko san chuan pathian ni na soidana mi pa emo mei che emo zong ni lovin le same sex marriage te po biakina amal somna cham khum turin thutluk na an siama chu wangin Church of England Anglican Church zinga conservative ho te chuan an Mother Church chu chua san an tum meka eko san lian tak hi ake pha don ni nalang NATO chuan President Putin thu soi chu to tin Ukraine run chuan lamin NATO le West ram te diklo taka pu na mayani anti sak even chuan Ukraine run wangin atlem bera
civilian sangria tin nun na an chan pha to ati ani Jack Sullivan US National Security Advisor chuan Moscow Putin thu soi chu changlet ngalin tu main Russia an be hau love thil chiang deuh chu Ukraine rama tangin Russia be na le an tan sipai chakna manga be na lawom tur thil om lo ati analyze te chun Biden an ki fatlo wangin Putin thu soi chu khawle rum tak ni in an ngai pha ni Jack Sullivan chuan Warsaw Biden an Putin thu soi zo a khovel hriata thu cha soi tur chu Putin thu soi chan le na tur in chap charna hoi ni kher lo le in run luina boruak tilum thei ni atul lova he thili tu emo run luina be na tur ani lo ati ani thotan ni President Biden chuan aru ka gift atlo khan tanpuina US dollar mak to zanga loi apea Ukraine chu top thlenga an thlop tla zel tur thu te a soi wangin Russia chuan US ambassador to Moscow Lynn Tracy chu Washington thilti dan thalo ti in Ukraine drama US thilti dan te soifia turina ko phani Biden an Ukraine atlo khan atlo tur chu darkar khatma lokin Russia ria tirania Russia chuan US in diplomatic ti dan phung azom lo ti soin Russian Spy Agency Federal Security Bureau Director Alexander Bonnikov chuan tas chanchin bu hena Biden a himna turin engma kan tiam thelo ti ashilani Biden a kiev zin kha security risk asang tak mewani Jens Stoltenberg NATO chief point Putin soi chu dot mayani mi tu mai Russia an beilova Russia chu chimom taka ram thinom te ti buai tu ani New Start in Jamna anti top chu apoi le ani ati Jens Stoltenberg hian Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba le EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell tenen joint press conference an nei hova Moscow chu New Start chunchom turina phu tani NATO chuan a thei chung chu Ukraine atran pui zel don ani Putin chuan alaram zaudu na wangin ram thenoma beya voina a soi chian hle angin indo na ti to pa in ma chon zela thlang zoka Putin chuan ne na chang turani lo Europe ram le khovel himna tan a hlawom hle ani ati Giorgia Meloni Italian PM point Putin athu soi chu dot thu vordarna mayani tin European khua Ukraine atlo na soi PM Meloni hian President Biden Kiev atlo nu loka Ukraine atlo ve ani Russian Ukraine arun champa kum khanna February ni somni le pali main Ukraine atlo du ti President Zelensky asila nikum October thla Italy PM atana thlantlin khani Joe Biden an Poland afak hle US President Joe Biden chuan Warsaw Poland a Polish President Andrzej Duda muin Poland in Ukraine thlopa Ukrainian refugee noi khalle sing sari anlo mi khwal chu fakin lom tu asila US chuan Europe himna ngai tu zel don ani Russia rama kani pui Putin chu ka hril to angin NATO chu Finland le Sweden te point ranzom andu phata tin NATO chuan Europe ram le Poland himna chu an ngai tha don hau lova tho ho na thajok le nuclear power plants le thangthar te hun local turatan energy security te siamin kandin don ani ati ani Polish President Andrzej Duda point President Biden and Poland ramatlo wangin lom thu sil pain US chu Europe le khovel puma muan na le himna turin apoi mo America chuan world order chu akeng ko thei don ani ti a silani President Biden hian kumsang ni som ni le pani khan Royal Castle Warsaw Ministom ni le pasari thu cha asoi tumin President Vladimir Putin chungchang pathian wangin hemi sing hi thu nei na pek zel tlak ani lo ti in Putin chu mi sual le mir ka that mang ti te na lo soi to bok thotan ni khan Kiev khopuya President Zelensky bula Putin a chu in do na a lo cham me kani Zalen na chu man nei lo hlutak ni in eng mai na tluk zo lo chu mi nei tura be chu a hlu em ma eng tiare po be ngai sela kan pui zelang chenga irwalin kan kal ve don ani Mr. President tin ashilani CNN chuan Biden hian ni thum chama Poland atlowa Russia in Ukraine run na kum khat champa thu cha asoi tur chu John Kirby US National Security Council thu puang tu chuan engdang ni lovin President thu cha soi tur chu khovel puma mi puite ta na niang Mr. Putin le Russian mi puite point athu cha an ria ang ati ni in azia kani